Para aquellos que no la conozcan, la joven Tilly Smith, de 10 años, tiene el aspecto de una escolar como cualquier otra. Le gusta todo lo que les gusta a las jovencitas de su edad, lleva una vida de lo más normal y frecuenta la escuela pública de Dunners Hill en Surrey. Pero el 26 de diciembre del 2004, Tilly Smith vivió una situación extraordinaria y reaccionó más rápido que un relámpago para evitar la catástrofe. Estaba de vacaciones con su familia en Phuket, en Tailandia, cuando el tsunami. La mayoría de la gente no se dio cuenta de los primeros signos anunciadores en el agua, pero Tilly acababa justo de estudiar los tsunamis en la escuela. I remembered because I had been taught it in the geography lesson, and it was the exact same froth, like you get on a beer. It was sort of sizzling. 2 semanas antes, el profesor de geografía de Tilly, Andrew Kearney, les había enseñado los signos anunciadores de un tsunami y la importancia de actuar rápidamente. From the time you suspect something's wrong, then it's crucial to get to higher ground and to get away from the seaside. Even if the water is not that high, the power of the waves could crush and drag you down and drag you away. I said there's definitely going to be a tsunami, and my mum didn't believe me, she didn't react, and so she just kept on walking, and my dad sort of believed me, and Holly, my sister, was getting really scared, so she ran back to the pool, and then my dad went back with her, and then I said, right Mum, I'm definitely going, there is definitely going to be a tsunami, and she just, bye then. So I went back, and she was sort of reacting a bit more when I had gone, and so she went back to see if I was okay, and then the minute that she had come back, the water started coming up the beach. El tsunami devastó Asia, matando a más de 270.000 personas y causando enormes daños materiales. Una gran parte de Phuket fue considerablemente dañada, pero gracias a la información simple pero crucial que había recibido Tilly, ella pudo salvar la vida a todo el mundo en su playa. Well, I told my dad, and my dad told the security guards, and the security guards told the people on the beach, because there was quite a few families on the beach, just in the water. Parece ser que Tilly salvó ese día más de un centenar de vidas, pero ella dice que el verdadero héroe es su profesor de geografía. Es él quien salvó su vida y la de su familia. If it wasn't for Mr. Carney, then I'd probably be dead, and so would my family. So I'm quite proud that he's taught me that in the time, that it was. The power of education is the difference between I suppose success and failure, life and death in this case, and there is nothing to substitute it for. Without education, I think people are powerless. With education, as can be seen here, they are very powerful in terms of directing their own lives. De acuerdo con la Estrategia Internacional de Prevención de Desastres de las Naciones Unidas, los niños son mensajeros eficaces y pueden ayudar a instruir la generación precedente. Si Tilly no hubiera estado, su madre habría muerto. My mum didn't realise, because she wasn't taught about tsunamis when she was younger, and she didn't realise what a tsunami was. She didn't even know that word existed. So I think it's really good to actually know the word and be taught it. Tilly aceptó ser entrevistada por la Estrategia de las Naciones Unidas de Prevención de Catástrofes porque espera que su experiencia ayudará a otros países a comprender la importancia de estar informado. A pesar de que ha vuelto a su vida normal, piensa todavía en aquellos que perecieron en el tsunami y dice que un día le gustaría volver allí. I sort of felt guilty that I had survived and all those people hadn't. I'd like to go there again just to finish off our holiday, and I'm quite proud of myself that I knew what was happening. Si desgraciadamente hay una próxima vez, esperemos que más gente reaccionará como lo hizo Tilly.